Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd, barcha maqtov hamd sanalar shu alamlardan tarbiyachisi, hujasi bilan haq Alloh taolaga bo'lsaydi, bizdan chiqqan salovat shariflar da bizga rahmat uchun yuborilgan suyukli payg'ambarimizning ruhina, ahlul baytine borib yurishsaydi. Alhamdulillah, Allah'ın rahmeti bilen tağım bir günni urazada uzdırdık. Allah Teala şu tutkan urazalarımızı, kılgan iyiliklerimizni kabullardan kılsın. Hamla şu Ramazan ayında ettik. Kubitip Allah Teala iske düşürüge, zikir etirge kerekligi turunda söyleşkeniyik. Hazır bugün indi devam etirbiz. Zikir eytünün edeplerin alıp getirbiz. Nişik eytirge kerek, kaçan eytirge kerek. Ham hali şu zikir edeplerine kirganda cemaat tağım bir meseleni iske düşürüp gitesi kile. Mina Allah Teala'nı zikir etirge meşittagina tugul, ileride de namaz okurga, ide de Kur'an okurga, ide de zikir eytirge kerek. Mina yeşkına sırav bireler, bir kişiler Hazret ide tınışlık bitti, ide nindidir tavuşlar var, ide nindidir bir şu var, rahatlık hissi yok diler. Cemaat eğer de ide Kur'an okulmayken, ide namaz okulmayken, ide zikir eytilmeyken, ide tınışlık bite. Çünkü Kur'an okulmaytırgan, Allah Teala'na zikir etmeytırgan ide cemaat şeytanlar uyalı, ferişteler kirmi. Ama ferişteler kirsin için, ide tınışlık bulsun için Allah Teala'nı zikir etu kerek. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aytdı, zikir etilen ul tüzük. Bar bit bizden tüzük matur yurtlar. Abar jimirik taşlandık yurtlar. Şulay bit, bigirek de avullarda köp buş yurtlar köp dep zarlanadı. Şulay bit indi. Allah Teala'nı zikir etilen yurt, tüzük eligine salıngan nurlu yurt köbekti. Qaysı yurtda Allah zikir etilmeyken de, Allah'ını iskede düşürmeyler iken de, oldu jimirik taşlandık köbek misalındadır. Hem cemaat şeytanlarının uyalıtırgan, şeytanlar jıyılatırgan jirler ol şu taşlandık yurtlar indi cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir taşlandık jimirik yurt jirinden ütetirgan bolsa, tizrek ütüp kitirge koşatırgan bolgan. Çünkü bu da şeytanlar jıyılatıran şeytanlarının jiridir. Şuna göre cemaat, ileride Allah zikir etilmeyken, ol bizning iyimiz şu jimirik yurt misalında. Hem ikinci hadiste de kile, ol hadis Bukhari hem Müslim jiyintiginde şulayık Peygamberimiz aytdı, qarağız, Meselul beyt ellezî yezkurullah fihi vel beyt ellezî la yezkurullah fihi meselul hayy vel meytti. Allah Teala'nı zikir etirgan yurttu, ol tere bulgan, yaşayış bulgan yurt gibikti. Eğer de qaysı yurtda da Allah zikir etilmeytirgan, ol ölü yurt gibikti. Anda birini yaşayış bulmagan, turmuş barmagan yurt misalındadır. Hem cemaat Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe hadisinde qarağız, birincisi jimirik yurt bilen çağıştırdı. İkincisi şulay qorxunuş нәрсе bilen çağıştırdı? Zirat bilen, kabirlik bilen çağıştırdı. Uylap qana qarağız. Нәрсәди? Bukhari hem Müslim jiyintiginde keletiren hadiste İc'alu min salatikum fi buyutikum. Namazның da bir ülüşünde şulay ilerigizde okuğuzdu. İde de namaz okura koşa, tüngü namazlar, taharat namazı, duha namazı bulsunma, şulay bey. İlerigizde de namazlar okuğuzdu. Ve la tettehizu kuburan. Yurtlarınızı kabirlik etip kılmağızdı, kabirlik yasamağızdı. Niçin? Çünkü qarağız ikinci hadiste Müslim jiyintiginde kile la tec'alu buyutakum maqabir. Yurtlarınızı da kabirlik yasamağızdı, zirat kılmağızdı. Niçin? Fe inne şeytanu yafurru minel beyti ellezî yesma'u suratul Bakara tuqra'u fihi de. Çünkü de şeytan da şundu yurtlardan kaçadı, kayadı, Kur'an sureleri okusadı, Bakara suresi, İmran sureleri okulayken de ol yurttan da şeytan kaçadı. Eğer de Allah Teala zikir etilmeyken, Kur'an okulmayken, namazlar okulmayken de bu da
qabrlikka tengdi. Qabrlik, ya'ni zirat bilan chag'ishtira. Chunki ziratda bit ibodat qilmaylar. Ziratda biz nishlaymiz, borabizda marhumlarimizni, mayitimizni ko'mabizda qaytib ketamiz. Alloh taolani zikr etamiz qo'ya, masjidda, shulaymi? Yurtlarimizda. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chag'ishtirdi. Mana bu hadisda qo'rqitdi, qabrlik qilmag'izdi, zirat qilmag'izdi yurtlaringizni nishatib, Alloh taolani zikr etuni qoldirib. Shunga ko'ra jamoat uylarda namoz o'qilmaykan, Qur'on o'qilmaykan, Alloh taolani zikr etmaykan, Alloh taolani esga olmaylar ekan, u yurtda bismillah da yo'q, alhamdulillah da yo'q, inshaalloh da yo'q, Fotiha surasida o'qilgan bir necha surada Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki misol keltirdi. Jimirik yurt, o'li yurt ham qabrlik. Shusidan endi qo'rqinish jamoat. Mana shunda endi bugun kishi tilmira yoza kelib bir narsa o'qib ketgizaladi, shulay bit, uyda bir narsa ishlagizaladi, uyda tinchlik yo'qdi, uyda ig'iz-ig'idi, uyda talash sug'ishdi, uyda nidir tovushlar bordi. Ey jamoat, agarda zikr etilmasa, ul yerga farishtalar kirmay, ul yerda endi shaytonlar o'yali jamoat. Shunga ko'ra ilarimizni nishlamak, jimirik ham qabrlikka aylandirmak, ilarimizda ibodat qilaylik. Ilarimizda Alloh taolani zikr eting. Hozir endi biz ko'shaba shu zikrning adablarini jamoat. Nishig etib Alloh taolani zikr etirga kerak, shu zikr adablari. Beshqanam bu adab bo'yicha, zikr adablari bo'yicha so'rov beralar. Zikrni nishig aytirga ko'ngil bilanginami, tilda silkinirga tiyishma, qishqiribma, yashirinma, qaysi vaqtlarda mana shu zikr adablarini hozir endi biz olib ketirib jamoat. Eng birinchi zikr ning adabi zikr aytilu xayrli ishtangina. Ishtangina ya'ni bir qati tovushlanmishi kishilarga mishaytmishi o'zingdangina. Qati qishqirib tugil, chunki bosinqiliq bilan qati tovush bilan qishqirmishi aytu zikrning bir adablaridan bo'lib turadi. Zikrda, duoda shunga ko'ra. Chunki bu so'zlarga dalil Buxoriy va Muslim jildida keladigan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitadi kishilarni qishqirib qati tovush bilan Alloh taolani zikr etganini, qishqirib duo qilganlarni. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shilta bildirdi. Narsada fa innakum tad'una asam va la g'oiban de innallazi tad'unhu sami'u qarib. Sizda shuqroq zotqadi duo qilmaysiz, shuqroq zotqadi zikr aytmaysizda, Alloh taolo bor narsani eshituvchi hamda o'ldi sizningda mo'yningizdagi qon tomirlarga qaraganda da sizga yaqinroqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolo mundada sizga bek yaqin, shunga ko'ra qoti qishqirib duo bilan murojaat etmagiz, ani shulay qoti tovush bilan zikr etmagiz deydi. Mana shunga ko'ra birinchi adablaridan shu zikrni jamoat shipirtqina opalar shekilli tovushlanib tugil, shulay bit qiynaq bo'lib bosinqiliq bilan zikr etirga kerak. Ham ikkinchi adablari mana shu zikr etganda qiynaqlik, bosinqiliq, tubanchilik bilan zikr etirga kerak. Ya'ni tubanchilik, bosinqiliq u butun ibodatning da jiligi asli. Sen namoz o'qiysanmi, zikr aytasanmi, duo qilasanmi, bizda tubanchilik, bosinqiliq, qiynaqlik bo'larga teyish. Ya'ni sen Allohga muhtojligingni ko'rsatirga teyishsin. Sen taqabir tugil, senda minminlik hissi tugil, sen Allohga muhtojsan. Boshingni iyib, o'zingning zaifligingni anglab, Alloh taolani zikr etirga teyishlisan. Ham uchinchi adablaridan jamoat biz Alloh taolani zikr etganda, bu zikrga da birarni izgilik qilganda da qog'ila bizda qo'rquv hissi bo'larga teyish. Kimdan? Alloh taoladan. Nindi qo'rquv hissi Alloh taolo qabul etirmaykan mening qilgan izgiliklarimni. Alloh taolo shu bergan sadaqalarimni qabul etirmaykan. Shu o'qigan Qur'onlarimni qabul etirmaykan. Shu masjidga yurgan
adımlarımda izgilik yazır mıkan? Şuşun okugan namazlarımda, tarixlarımda kabul etir mikan degan bizde korku hissi bularga tiyij cemaat. Bizde minlik men ko'p namoz o'qidim endi, men ko'p etib sadaqa berdim endi deb minlanu o'zingni ustun ko'rib bo'larga tiyij tugul. Chunki haqiqiy mu'min har vaqtda da nindigina izgilik qilsa da ol qo'rquv bilan ishlarga tiyij. Qabul etdimi ekan deb maqtanib, men shuning haqligida Qur'on chiqdi, men shuning haqlig sadaqa berdim, masjid tuzitdim anda, necha yil endi masjidga yurdim deb tugul. Chunki bunda ixlosllik bormi? Bunda durustlik bormi? Bizni har vaqtda da qo'rquv bo'larga tiyij. Bu so'zlarga dalil Mu'minlar surasining 60-61 oyatida Alloh taolo aytadi: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Hem olar dey müminler dey bira turgan sadaqalarin dey berganda dey ko'ngillari bilan dey Alloh taoladan qo'rqqan holda, Alloh taoladan qo'rqib biralar dey. Hem olar dey ulayka yusari'una fil khayrati va hum laha sabiqun. Hem olar dey izgilik ishlavda dey bir qatı tirishsalar, bir-birisi bilan endi yarışsalar dey. Hem Ayşe anamız aytdi, bunundik kishilar son sadaqa berganda qo'rqib turalar dey. Bu tagi zina qilib, xamir ishib, qaraqliq bilan shug'ullangan musulmonlarning qo'rqqanliklari turunda boradi. Payg'ambarimiz aytdi, yo'q dey. Bu oyat ular turunda tugildi, bu kishilar dey namoz o'qiydi, uroza tutadi, sadaqa beradi, ammo dey o'lday qo'rqadi. Robbim qabul etdimi ekan shu o'qigan namozimni? Robbim qabul etdimi ekan shu tutgan urozamni? Robbim qabul etdimi ekan shu bergan sadaqamni? Mana shular turunda so'z boradi. Mana bu dalil bo'lib turadi jamoat. Mana shu Mu'minlar surasining 60-61 oyati ham shu payg'ambarimizning hadisi, bu Musnad Imom Ahmad hadisida jilanindigina izgilik qilsangda bizning birimizningda 100% garantiya yo'q, Alloh taolani qabul etdi. Shunga ko'ra mana bu hadislar yurata bizga taqabbirlanirga, g'ururlanirga, minlanirga yaramay. Bizda mana shu qo'rquv hissi bo'larga tiyij. Chunki qay bir kishi izgilik qiladi, o'zini allakimga ko'tara boshlaydi, shulay deydi, o'zini allakimga soniy boshlaydi, boshqalarni prezirать eta boshlaydi. Bu durust tugul jamoat. Chunki birimizning da garantiya yo'q. Alloh ta qabul etdimi? Bizning har vaqtda qo'rquv bo'larga tiyij. Qabul etdimi ekan Robbim? Burshuli bo'larga tiyij. Alloh taolo qabul etsagina yarar edi deb. Shunga ko'ra, mana bu narsaga shulay yo'q ig'tiborli bo'larga kerak. Ham jamoat zikr aytuning tag'in bir zikr aytuda, Qur'on o'qida shunga ko'ra endi nagish so'rov beralar, Qur'on o'qiganda, zikr aytganda til silkinirga tiyishma deb. Mana zikrning bizning qanishanchi 4-adabi bitini shulay bit. Zikr aytganda ko'ngil bilan titranib, ko'ngil bilan xushuqlanib, ko'ngil bilan o'ylanib aytamiz, ham tilda silkinirga tiyish ekan jamoat. Til silkinmisha zikr aytu bek durust tugul. Durustroq, komilroq bo'la, ko'ngil bilan aytilsa da zikr, til silkinirga tiyish. Subhanalloh, o'zingga eshitirlik bo'lsa da, ham Qur'on o'qiganda da shulay jamoat, til bizning silkinirga tiyish. Subhanalloh aytabizmi, alhamdulillah deybizmi, la ilaha illalloh deybizmi, Fotiha surasini o'qiyapmizmi, tahlil aytabizmi, la ilaha illalloh, bizning til silkinirga tiyish o'zimizga eshitilgan tovush bilan. Til silkinmishi zikr aytu ul adabdan tugul, til nitirga tiyish, silkinirga tiyish. Shunga ko'ra mana bunda ana g'olimlar endi Buxoriy jintida keladigan hadisni dalil etib keltiradilar. Shu hadisga til bilan zikr etu kiradi deb aytadilar. U narsa
kimda kim meni o'z ishimdan zikr etsa, men uni o'zimdan gina esga tushiraman, zikr etarman dey. Alloh taoladan keltirgan qudsi hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Kim endi tili bilan qishqirib aytsa dey, men ularni farishtalar yonida zikr etarman, esga tushiraman, ularni maqtarman dey. Shunga ko'ra olimlar mana shu hadisga negizlanib aytdilar, jamoat. Zikr aytganda, Qur'on o'qiganda til silkinirga tiyish. Esigizda qoldirig'iz, chunki yish berilib turgan so'rov, zikr aytganda til silkinami, Qur'on o'qiganda silkinirga tiyishmi? Ayyi jamoat, Qur'on o'qiyapsizmi, zikr aytabizmi, til bilan silkinirga, tilimiz silkinirga tiyish. Ham 5-chi adabi jamoat, bigrakda eng xayrli vaqtlar zikr aytatirgan, Alloh taolo maqtaytirgan, ul ertangi ham kechki vaqtlar. Ertangi ham kechki vaqtlar bigrakda bosim yasalar shu vaqtlarda. Ertangi vaqt degan so'z quyosh chiqa turgan vaqt, erta bilan. Quyosh shig'ir oldindan. Kechki vaqt degan so'z quyosh boyir oldindan. Quyosh boyganda. Mana bu zikr aytiladigan eng xayrli vaqtlar. Ham biz aytdik, ertangi ham kechki zikrlar da bor. Shulay bit. Mana bu aligina aytgan bütün zikrlarning adabini olimlar keltirarlar. A'raf surasining 205-chi oyatin. Nishiga aytib, Alloh taolo ayta, qarag'iz, "Vazkur robbaka fi nafsika tadarruga va khiffatan va dunal jahri minal qawli wal udwi bil asal va la takum minal ghafilin." Mana bu oyatda shu zikrning biz sanab ketgan adablari yig'ilgan. Ishingdangina to'yis ishingdangina qoti tovushlanmisha, kishilarga mishat etmisha, Robbingni zikr etdi. Tubanchilik, ya'ni bosinqiliq qalda ham qo'rquv bilan biz oldiq shulay bit. Ham shu zikr etganda zikr etdi erta bilan ham kechki vaqtlarda Alloh taolo namda bosim yasadi, bigrakda erta ham kechki vaqtlarda zikr etdi. Ham g'afillardan bo'lmadi. G'afillik turida ayrim bir tema oldik. Shulay bit. G'afillardan bo'lma, to'ys Alloh taolani unutuvchilardan bo'lmadi. Aytdik endi g'afillik ol Alloh taolani unutuv, Alloh taolani zikr etmau deydi. Shulay bit. Ham Alloh taolo mana bu oyatda bizga shu zikr adablarini aytdi. Nishiga aytib, tubanchilik bilan qishqirmishi, o'zingdangina ham g'afil bo'lirga qo'shmadi. Jamoat, mana bu bo'ldi bizning zikr adablari. Ham jamoat namozdan qola eng xayrli zikrning eng xayrlisi bilamiz, namoz. Bunsin hech shaksiz, shulay bit. Chunki zikr namozda Qur'on o'qida bor, namozda tasbihda bor, tahmidda bor, tahlilda bor, anda rukuqda bor, anda sajdada bor. Namoz eng xayrli zikrlarning birsi. Shunga ko'ra, mana bu 5 vaqt namoz o'qida Alloh taolani 5 taqir zikr etamiz jamoat. Namoz eng xayrli zikrlarning birsi. Chunki biz ani dalilinda oldik, shulay bit. Ham bu bütün tan a'zosi bilan qilinadigan zikrlarning birsi. Chunki namozda tilda ishli, shulay bit. Tan a'zolari bunda rukuqda bor, bunda boshimizda sajdaga keta. Mana namozdan so'ng qola eng xayrli zikr ulda bo'lsa Qur'on o'qu jamoat. Qur'on o'qu, Qur'ondan so'ng qola eng xayrli zikrlarning birsi. Bu til bilan aytiladigan zikr endi. Shunga ko'ra jamoat, mana bigrakda Ramazon oyida ko'proq bizga Qur'on o'qu bilan shug'ullanirga kerak. Chunki Qur'on Alloh taolaning eng xayrli so'zlari. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Qur'on o'quvchilarni chag'ishtirli 3 turli sifat bilan. Bu hadis bizninkila Buxoriy ham Muslim jiyintida Masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'anda Qur'on o'quvchi mu'minday, musulmonday olday ballı limon kibikdi. Utruja ya'ni sitron deb tarjima aytadilar, ballı limonday. Ta'muha tayyib va rihuha tayyib. Shu limon bitindagi narsaday olday, isida tamliday. Ham
ашагач теге тәме дә татлы аның ди. Һәм мөмин кешедә ди Коръән укый икән ди, ул нәкъ шушы татлы баллы лимон кебек ди. Әгәр дә ул Коръәнне укый икән ди, ягъни төс кыяфәте дә матур ди, күңеле дә ди, йөрәге ди, аны пак, чиста, саф ди, чөнки Коръән укып бит инде үзен сафландыра, паклый. Һәм икенче мисалы, мөмин ди, кайсысы Коръән укымый торган мөмин ди, ул ди хөрмә кебек ди, финник кебек ди. Теге тәме ди, татлы ди, баллы ди, әмма исе юк ди. Финник белән авыз ачабыз бит, исе юк, шулай бит. Бу капкач тәмле. Шулай бит. Һәм мөмин дә әгәр дә ул Коръән укымый икән, аның белән теге фикерләми, уйламый икән, төс кыяфәте матур, нурлы ди, ни ди, күңеле ди, чиста, пак ди инде, теге файдасы бар ди, әмма исе юк ди. Мунафиқ ди, теге Коръән укучы ди. Чөнки мунафиқлар да бар, Коръән укучылар, шулай бит. Ансы ди райхан, базилик кебек ди. Теге исе ди, татлы ди, әмма ди не ди, тәме ди, бик әше ди. Мунафиқның ди инде. Коръән укый ул, но аның белән яшәми. Шулай бит. Күңеленә кертми, кабул итми. Шуңа күрә ди ул ди шушы әше ди. Һәм мунафиқ ди, кайсысы ди Коръән укымый ди. Ул инде ди теге Ханзала кебек ди. Ханзала ягъни шундай үсемлек бар, калаквинт дип атала инде. Ул теге исе дә тәмсез аның, һәм теге тәме дә бик әше инде, ашап та булмый. Менә шуңа күрә менә бу сыйфатта җәмәгать чагыштырды, без шушы хадис мисалында инде чагыштыра алабыз. Әгәр дә без баллы лимон кебек исе дә татлы, исе дә теге тәмле ис килә, тәме дә бик татлы буласыбыз килсә, безгә Коръән укырга кирәк. Чөнки беләбез, Коръән уку җәмәгать аның фазилаты бик күп. Беренчедән иqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi диде. Коръән укыгыз ди, дөрестлектә ул Коръән укучыларга ди шәфаәтче булачак ди. Күбрәк Коръән укыган саен Коръән кыямәт көндә шәфаәт кылачак. Раббым, ул мине укыды, фикерләде, минем белән яшәде, аның гынахларын ярлыкла, аны гафу итеп яклыячак. Әмма җәмәгать Коръәнне укып фикерләмәсәк, аның белән яшәмәсәк, безгә каршы гына булачак. Раббым укыды, әмма минем белән яшәмәде, аятларым турында уйланмады, гамәлгә ашырмады дип, безгә каршы булачак. Раббым тиешле җәзасын бир дип. Һәм Коръән укуның тагын бер өстенлеге бар җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кемдә кем Коръән укый ди, аның бер хәрефенә ди bir әҗер языла ди. Бер әҗер ди 10-га тапкырланачак ди. То есть бер хәреф өчен 10 изгелек булачак. Һәм җәмәгать бигрәк тә шушы Коръәнне укырга кирәк Рамазан аенда. Ни өчен? Чөнки Рамазан аенда инде, шуңа күрә Рамазан дигәч, иң беренче ураза искә төшсә, икенчесе Коръән төшергә тиеш. Һәм җәмәгать менә шунысы кызык, бөтен илаһи китаплар, Суһуфи Ибраһим булсынмы, Таурат булсынмы, Инҗил булсынмы, җәмәгать Рамазан аенда ингән икән. Менә бу хадис килә безнең Муснад Табараниның Муҗамил Кабир китабында, бөтен илаһи китаплар ди Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазан аенда инде ди. Шуңа күрә Инҗил булсынмы, Таурат булсынмы, Суһуфи Ибраһим булсынмы, һәм һичшиксез Коръән бөтенесе дә ди шушы Рамазан аенда инде ди. Шуңа күрә шушы айда ингәнгә күрә җәмәгать Коръәнне дә шушы айда күбрәк укырга кирәк. Һәм җәмәгать карасак, менә ничек безнең сахабалар, ничек безнең табииннар, алимнар, алар дәресләрен туктатып, нишли торган булганнар, шушы айда шөгыльләнә торган булганнар Коръән белән, күп итеп Коръән укый торган булганнар. Менә монда килә, кайберсе бер атнада Коръәнне укып чыга торган булган, Рамазан аенда 4 тапкыр Коръән укып чыга торган булган, кайбер галимнәр булган, 3 көн сайын Коръәнне укып чыга торган булганнар. Менә монда киләләр, нахи яф'алу фи зали 10 авахир минху хассан фи биqashu fi 3 ди. Менә монда Нахаги дигән галим ди, шушы
3 gün sayын инде Qur'anны укып чыга торган булган. Мәсәлән, Катада рахимахулла 3 gün сайын шулай ук Qur'anны укып чыга торган булган. İmam Şafii'лар менә Имам Абу Ханифалар шулай ук берничә көн эчендә Qur'анны укып чыга торган булганнар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә Җибрил фәрештә Рамазан айында килеп, Бухари җыентыгында килә торган хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм юмарт кеше иде, әмма Рамазан айында тагын да юмартракка әйләнә иде. Һәм Җибрил фәрештә шушы Рамазан айында килеп, аны Qur'анга өйрәтә иде. Ягъни Qur'анны кабатлата иде, аңа укый иде. Һәм шуңа күрә дә безгә шушы айны Qur'ан белән мәшгуль булырга, күбрәк Qur'анны укырга, хатым кылырга, тулысынча укып чыгарга Пәйгамбәребезнең сөннәте булып тора. Шуңа күрә җәмәгать һәр намаз сайынна 2 генә бит укып барсак та 5 вакыт намазга, шулай бит ул 10 бит була, 10 бит ул нәрсә бер җуз. Qur'an 30 җуздан тора. Һәр намаздан соң 2 бит кенә укып барсак та, көн дәвамында һәр намаздан соң ул 10 бит була. 10 бит ул бер җуз. Qur'an тора 30 җуздан. Менә шулай җиңел генә бер ай эчендә без Qur'анны укып чыга алачакбыз. Һәм сөннәт булып тора Qur'анны бер тапкыр Рамазан айында укып чыгу. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шундый илһам бирсен, шундый көч бирсен, шулай бит ихтияр көче, сабырлык, җитезлек. Шушы Рамазан айында бер тапкыр булса да Qur'анны укып чыгарга һәм инде күбәйтеп изгелекләр алырга. Чөнки әйткәнемчә, намаздан кала иң хәерле зикр ул Аллаһ Тәгаләнең шушы шифалы, бәрәкәтле сүзләрен укып Qur'ан уку. Тырышып, менә шушы айда телефоннарыбызны кырыга куйдырып, сериалларыбызны шулай бит әле сүндереп тоеп, телевизорның теге антеннасын, чыбыкларын яшырып куеп, шулай бит ничек булса да тырышып, шушы айны гафиллектә түгел, Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә үткәрергә насыйп әйләсен. Чөнки беребез дә белми, икенче Рамазанга әле без ирешәбезме, юкмы? Шулай бит, әгәр дә бу айны зикрдә, гынахлардан чистарында үткәрмибез икән, киләсе Рамазанга ирешәбезме, юкмы, бер Аллаһ белә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк хидаят бирсен, шушы айны зикрдә, игелекле, хәерле гамәлләрдә үткәрергә Аллаһ Тәгалә көч-куәт һәм сабырлык, тәүфыйк хидаят бирсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.